Yang mantang hudet awai ngantri pomangan ayah wajib tak apa-apa tapi nafkah menyoga Tuhan menyoga dua urang cintanya rahmatullah tak bedah badan anak mertua tak kirim doa menyoga dua urang cintanya rahmatullah tak bedah badan anak mertua tak kirim doa. Benar tak ingat sakit mangat Poma mengandung Sinan mulafun hai anu ulun Poma menderita Sesak-sesak lam dada menjanjan sakit lam jantung hana so tulung hai anu ulun poma sengsara sesak lam dada menjanjan sengka lam jantung hana so tulung hai anu ulun poma menderita yuh mantang hudip awai ngantri pomangan ayah betatim papa tabri nafkah menyoga Tuhan menyoga dua urang cintanya rahmatullah tak bedah bagah anak mertua tak kirim doa menyoga dua urang cintanya rahmatullah tak bedah bagah anak mertua tak kirim doa menasyid ayah anak mertua gata-gata kepikir sideh dalam letik urusabi minta belanja kedek dengan gerah di ayah anak kepikir asai boh hati si jantung hati tubuh bertegar kedek dengan gerah di ayah anak kepikir asai boh hati si jantung hati hudip bahagia yuh mantang hudip awai ngantri pomangan ayah betatim papa tabri nafkah menyoga Tuhan menyoga dua urang cintanya rahmatullah
anak mertua tak kirim doa, menyo-menyokan gua urang si tanya rahmatullah, tak bedah bakal anak mertua tak kirim doa. Yang mantang huden awai ngantren pomangan ayah wajib tak apa-apa tapi nafkah menyokat Tuhan menyokat dua orang sitanya rahmatullah tak beda